ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fabricate Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw Hashlong bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating bala le da ka Meva Enterprise. Laingut ki samla na ka sinong nong mensong ki ba syong basa ha ka yeng ba ka sorkar ka lamang ki paduk shen kin salek ban ye shimanta ha ka ransan ye kop ka bala tip kum ka hip hop dance championship international ka pansalong ha ka artarik urumpang arjar arpuway hanong ba Mumbai kini ki samla ki la syajiet hadien ba ki la depan le ya ka audition leng ba ka online video. Beli fibaro kerteng jonga di perang sengi ilmu pelang ini perlu jonga ijon Fisher ling dot manglai but ini Pervina Rongren ngidai nak kanhun Little Star Crew but ngestenat ba pentip syapi ba nila sajet haka Indian Hip Hop Dance Championship International kandi ban long menta hau artarik ufam menta ngi organisi menta haka Indian Hip Hop Dance Champion International nila sajet ni habli perform artarik ni benai fab banwan. Nikong te shwa bang uniform ikani ka group te ya kendu shwa man lagi competition ai kumtu te ya kendu nikong ya prangski almo plang apa mo pat nga late chat competition te iru late chat competition te isaya tu sai itu ini ya nga ta kadau isaya ya form ikani ka group te hadin pat ngidon bun bahagi ba kwa ban wan jon bat ngi re kila wan jon bat kidon pat kiwe kibala pet no te ngin sa stang argut te nang ta ya kendu I prangsi ya Pervina Rongren haka Mikhalaya Got Talent but Pervina Rongren do ila day way na ki finalist jong Mikhalaya Got Talent ta kidaw ngisa ya form ya kenika group but insa ai kerteng pat I prangsi ya kenika Little Star Crew te mata ngila Don Arts nam bang ila form ya kenika group te ila bunsin ngila select ki competition bar ngila job ru buntli ki competition te ningkong te shwaban Ginya late kanika competition te bunsin hi ngisat pet nikong ha YouTube jong kanika Indian Hip Hop tamba ni pat ngo biang reka kajing shat jungi re mentapat ni stang ban kiu hadin la don ki biru ba oi nga ong yami no sabar nai asa re haju syaju te kadau ngi don kawi kalenti ba ngin don ka thong ban ngin yo le drung hagani ka stage ka bahe jong ka India te takadau ngin sa wat jing tip ban kumno ban follow yakini ki no penyat jung kanika Indian Hip Hop takadau ngin wat haki Instagram te bat ngila syam te nakata kadau ngin sa follow ken Instagram te mataka season 9 pat ki penmi jung kanika Indian Hip Hop tangka online audition te mentapat ngila yo ban sim mentara ka online dan nakani ka dau sa yo ban syajit hakani ka competition bahaya juga India. Te betate la Arsnem ngila penkrek ya kanika competition
แต่metapat ila kam sengobiang hi kendiat tak kadawin saya nut ban ya lek chakanika competition bah juga India. Sajet akan ke Indian hip hop dari kajing kadan kawai ka bangi dan kajing sosi bangi so bangi don kam ki sponsor bangi mi na kayang baduk dadan namar kajing lot jing sep syati kadai bangi haban lot na pelala jong tangi don kam bun kajing yarap mentah bang kenang bangin yo ban sim namar uble ula ai kalat engi kat kania kuat ban pelek no dari sedang dangi yo kita ki sponsor ngila ya ala ban yele sim benta ila trishtam nakabenta ban kre shathi ma teng idong kam ka jing krishan na phiki pat ba khanang bangila ban let shatai ma idong kam ki sponsor lada manu bak mon yani lada ki kwa ban krishan yani kila ban call ha number Prasau iwe like kendai, dri iwe sanat kulisibun.